sang som thum pasarina chang khada tanga chang hi thil thalo ti tu te awangin in tilungai du su la fellow taka ti te chu othek su lobet angin a thukin anom thuai anga nim sing angin an voi don sia voina session floor test nei turin ko ani member hi kim lo pulal than moya kolni MDC hi chiato na wangin anu puite kholaman oma session ron eten theidon lawa session leave aron dil lang hian kan pom tu ra ngai la le khadang session leave mo adang hi aron thleng em omin alang lova chuan hey lai ton ma district council kan man me a hian LADC a hian elected members of le panga le nominated pali avain members of le pakua kan oma chuan member engam satin House Leader CM rin tok lo na governora khen ania tison governor tagin this council chairman a floor test nei turin million request tichuan 11 lai ton ma this council special session chu voini sari thathum sang hi somni le pali ningani jingda somle chan ve a tan turin February ni somni le pakwa sang hi somni pali khan kouna kha pe inia in bukan vector ngai ta ela ti chuan ei voini hi floor test nei tura ngai kan ni kan ram le nam tlem han soi ka du na chu kan ram le nam a hi be se na sang tak kan ne ya kan thenam lai mara te chakma te buaina anan to neu lai a keini buaina tok loa oma ming thatakin kan kaldon emo kan ti lain pathian le mi puina min da chan ang ni lo takin leadership a thil ti sual le engamo te lo oma chuta member 10 thataka mai chana leadership ni na hi kiang mai lagin ro rel te he moi zok ngai ti om chaka kan ngai lain so ta namdang governor hena zual kawin leadership rin tok lo na thelu ming sai na pe ania chu wanga he special session te hi ko kan ni akal phunga chuan special session kan nei khan leader house leader CM ring tok lo du tok lo ban phar te emo secret ballot tena moa ti tura ngai ani maro chu hei thillo mom lamge van duai thak lamge po soidan ahara kan CEM puvi sir sangan resignation ban na
aron thelu tlat maya ei voina hina ma po thulo ni hei hi jingdar som le mini som ni som ni sari thathum sang ni le som le pali akhan la tomna district council chairman ne na ban na a thelu ta kan chiar chuakanga respected sir, I regret to inform you that after careful consideration of reflection and under Rule 23B of the Laton District Council Constitution, Conduct of Business, etc. Rule 2010, Sanghi Song, I am hereby tender my resignation as Chief Executive Member Laton District Council Long Thai on this day, 7 March 2024. Serving as CM of LADC has been an honor and privilege. I would like to place on record that I am immensely grateful to the people and my colleagues for the trust and support bestowed upon me. Please accept this letter as formal notification of my resignation. With best regard, yours sincerely, Vijay Sangha. Copy Chua, Sri Hari Babu Kimbam Pati, the Honorable Governor of Mizoram Aizawl. Voinitan hian floor test rigothi kan business na area tuta bugna siam na tura ro man na kan ne lain abu tur benin ban na resignation a thelu hi kapoma chuwang chon voinia kan business sa hi ti tu dang aum lo wangin voinia special session hi ka pro ro ke session pro ro sai na dai